Yese muhinga mu mwiza canke umutaga mwiza kumese mutwa dukurikirana mu mihingo igitandukanye cy'igihugu cy'u Burundi ni ku butaka bwa ntare birumvikana ubutaka bwa ntare rushatsi cyambara nta mareka nabwitinda bikaze ni kari kuno munsi wa kabiri tukigwa twoganira ibigiye bitandukanye muri Menya byinshi nuko giye guterana nanje unyitse Eric Robert aho uzotaterana kuva ku munsi wa kabiri gushika ku munsi wa kane ni imisi gira kuri 2 mu ndwi ndiko ndabatembereza birumvikana mu buzima bw'abantu bitandukanye mu buzima bw'ibihugu bigiye bitandukanye mu buzima byo kumenyesha byinshi utarusi nuko birumvikana guhe ikaze ni karibu wowe se uri ngaho ku butaka bw'u Burundi wowe uri ngaho hakurya mu makungu ndakubwira ko ugiye kuba ugira ibihe byiza imisi se kwa kabiri no wa kane na jewe mutananirwa unyite Eric Robert cyangwa mise Master Prana Yisikuno musunye n'izina ngiye ko ndabatembereza hagiye hatandukanye ku cyamamare gikomeye cyane mu muziki ndetse no mu bucuruzi bugiye butandukanye nawe ninje ndagiye ko ndamumenyesha mu kanya gatoya cyane Agese nuko birumvikana mu gano cyo kumusi Menya byinshi toza ko tuganira ku buzima bw'umudamu canke umumama umwitse Rihanna Yesi nuko birumvikana reka ndabahikaze ni karibu mwebwe mwese mwadukurikirana ndabwira ati uno munsi ndabazaniye ibige bitandukanye kuno mudamu bita Rihanna ubuzima bukomeye cyane ibitangaje kuno mudamu wari uzi ko Rihanna atari umuririmbyi gusa wari uzi ko Rihanna ari n'umugwiza atunga mu mudamu w'ibihe byose uno mudamu si umugwiza atunga gusa ni n'umunyempano ni n'umucuruzi w'igitangaza adasanzwe turaza kuba twinjira mu buzima bwiwe bw'uno mudamu bita Rihanna Arekera gufasha kuzingurura igitabo cy'ubuzima bw'uno mudamu bita Rihanna aturabira mbega Rihanna ninde Rihanna yakuze gute mbega Rihanna yamaze gushika kuki mbega Rihanna nikitwe mwigirako Amazina yose y'amavuko amwita Robin Rihanna Fenty yavuze mu 1988 avukira mu gace kitwa Barbados muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uno mudamu afite abavyeyi bwa kuri babiri papa we bamwita Ronald Fenty umugema we bamwita Monica Braithwaite Ronald Fenty ni umunyabarbados w'umwubatsi ariko yarazwe cyane mu kunywa ibiyayura mutwe cyane ari byo nagiye kubikora ku buzima bwiwe abituma uno mu papa atabaho neza cyane ko byategerezwa Amugema wiwe bamwita Monica Braithwaite n'umudamu w'umukozi umwite accountant yavutse mu muryango w'abakomoka muri Guinea ni mu gihe ari we wenyene yafashije Rihanna gukora ubuzima bugoye cyane Yes nuko birumvikana Rihanna yavuke mu muryango office abana bagera kuri batatu kandi umubano wiwe na se wiwe warangwa n'ugoti n'ibintu bigiye bitandukanye atari byiza kuko nigera yitaho abana bavukana na Rihanna Yes nuko birumvikana nabaze ko ndabwira ko Rihanna yaranzwi n'ubuzima bwiwe burimo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kuko papa we ntigeze yitaho ku muryango reka ndagukire ku buzima bw'uno mudamu bita Rihanna Neza nagucice mu muziki mbega urugendo rw'umuziki Rihanna agiye kwa yitwara gute byagiye ko bigenda gute uno mudamu yatanguye kuririmba atowe n'umuririmbyi abita Evan Rogers icyo gihe ubita Rihanna afite imyaka agera kuri 15 Rihanna yatanguye kuririmba muri America cyo kwitwa demo cyangwa demonstration akuririmba indirimbo bari kwa mugerageza mbega uno mudamu cyangwa uno mwana muto arafise icyo no kwita talent icyo gihe cyo kuririmba icyo no kwita demo cyangwa demonstrations nuko yatanguye gusinyishwa n'umugabo bita Jeff Jam Recording Pritoma dutunga to gusinya muri record ita Adefu Jam Recording aho yari kumwe no bita Jay-Z ariko aramufasha mu buryo bwo kumugerageza barambega uno mudamu arafise cyo no kwita talent acanye ubushobozi Yes nuko birumvikana ibiko by'iterambere by'uno mudamu yakoze album nyinshi zitandukanye harimo album yitwa Music of the Sun iyo bita Good Girl Gone Bad niyo bita n'izindi zitandukanye ubone ko yagiye kubafasha cyane mu kugaragaza neza mu makungu umuziki wo mu gace ka Caribbean mu rwego mpuzamakungu asa kugira umuziki udasanzwe kubera ko ino zina rya Rihanna ari zina rikomeye cyane mu muziki wa Amerika uno mudamu nk'umu business woman cyangwa umwite umunyamafaranga afise brand yiwe bita Fenty Beauty ikora makeup
hamwe na Savage X Fenty ikora ibintu bita bya Ringenui. Uno mudamu yahindutse umudamu wa mbere ku isi w'umunyamafaranga mu muziki, aho nubwo ati afise amafaranga abagwa canke aharugo gaciro ka miliyari ca 1.4 z'amanyamerika. Uno mudamu avuga koko ari citegererezo canke umu idol bagiye batandukanye mu muziki no mu bigiye bitandukanye, birumvikana ko benshi bamurabera ko ubuzima bwiwe. Uno mudamu ubuzima bwo bw'iki ciwe nuko afise umugabo yaciye mu rukundo rw'abagabo bagiye batandukanye, harimo Chris Brown, harimo Drake, n'uwo bita ASAP Rocky bari kumwe ubu tuvugana. Rihanna afise abana bagera kuri 2. Uno mudamu kanazwi ko kuba afise umutima w'urukundo, umutima udasanzwe, aho yashinze canke yagiye kuba azana ico no kwita fondation ifasha imfuvyi n'abapfakazi bita Clara Rione Foundation. Uno mudamu agiye bigiye bitandukanye uko adukurikirana, nizere ko uri kurumva neza cyane ko Rihanna ari umwe mu badasanzwe, kuko agiye kubakora ibigiye bitandukanye, birumvikana ngaha kwisi, kuko biragaragara ko ari umudamu afise gukora cyane kandi akora cyane. Yavuke mu yango utameze neza, ariko aza gukurira wanashaka mu buzima busa nk'ubugoye, biza kumufasha gukora cyane, aza gucika umwe wa damu bafite amafaranga menshi ku isi ya rurema. Ubona wese ubundi ni Rihanna canke umwite Fenty, umwe mu badamu badasanzwe amaze gukora ibintu bikomeye cyane mu muziki wa none. Uno mudamu ndagiye ndakwereke ubuzima bw'urukundo bwiwe, mbega bimeze gute, yaciye mu buzima bw'urukundo mu buryo bumeze gute. Bivuga ko uno mudamu yewe yakundanye n'abagabo benshi cyane bagiye batandukanye. Ndaje ndakubwire mbega abo bagabo ni bande, bakundanye mu myaka yihe, kugira ngo ndagutembereze neza neza ubuzima bw'uno mudamu bita Rihanna. Yes, niko birumvikana, nanze kuko nabwira ko ngiye kubona gutembereza mu buzima bw'uno mudamu bita Rihanna mu vyerekeye urukundo. Rihanna numwe mu bana batatu ba Monica, nanze kubwira no wita Ronald Fenty, mu gihe abana bavukana bo bita nuko ati bakuru we ari uwo bita Rihanna, ko nanze kubwira ati Robin Rihanna Fenty, uwo bita Rory Fenty ni murumuna wiwe w'umuhungu nawe yigeze gukora ibintu by'umuziki. Ari uwo bita Raja Fenty, ni murumuna w'umuhererezi. Ronald Fenty namaze kubona kugira ko ari papa wiwe kandi adasanzwe. Rihanna mu rugendo rwiwe rw'umuziki cyangwa mu buzima bwe bwa misi yose yakuneye n'abagabo bitandukanye. Rihanna yigeze gukunda n'abagabo batandukanye, bamwe bari mu vyamamare cyangwa mu bagabo bakomeye mu muziki no kwisi. Aho no kubwira umugabo bita Chris Brown yakunanye nawe 2007 gushika 2009. Nimwe mu rukundo rwaranzwe n'ibigiye bitandukanye, harimo ugushwana kuno mudamu Rihanna na Chris Brown. Abona ko bagiye ko batandukana muri 2009, bazakongera gukundana mu mwaka nyene igihe gito cyane, ariko bongera gutandukana burundu bivanye na saga yababaye kwaza ko bashwana. Rihanna yakunanye na Drake kuva 2009 gushika 2016. Abona ko Drake n'umuririmbyi w'umuraperi w'umunyakanada, abona ko bakundana gahoro gahoro, babonana kana mu ndirimbo zige zitandukanye, banashaka no muri care zige zitandukanye. Abigeze kuba inshuti zikomeye cyane, inshuti zakadasohoka, ariko vyagiye ko birangira batandukanye no bita Drake. Yagiye ko kundana n'umugabo bita nyene Hassan Jamer muri 2010 gushika 2020. Umugabo mu Arabia Saudite, umu businessman ukize cyane, ufite amafaranga menshi cyane. Bamaranye imyaka igira kuri 3, ariko batandukanye bavuga ko bafite lifestyle zitandukanye. Urumva ko vyari ibintu bikomeye cyane kuri Hassan. Umugabo wa kane bakundanye, aho ndikunda gucira ko bakomeye bakundanye cyane, bagiye kuba bamenyekana mu rukundo rwa Rihanna
birumvikana abo bita ASAP Rocky yakundanye nawe kuva 2020 gushika ubu tuvugana. Uyu ASAP Rocky ni umuraperi w'umunyamerika niwe maze igihe kinini bari kumwe mu rukundo afitanye abana agera kuri 2 bagaragaza urukundo rukomeye cyane, urukundo rwimbitse haba no kwati ku marezo social wanashakana mu bantu bagiye batandukanye, kandi Rihanna yigeze kuba yivugira ubwiwe ko yubaha uno mugabo bita ASAP Rocky kuko amushikirira n'umuryango wiwe cyane. Rihanna yigeze kuvuga ngo ati urukundo yavuze ko urukundo gukuri arutigeze ko rushingiye cyangwa ruhagaze ku kubahana, ku gufashanya no kwiyumvana neza mu buryo bwose. Ubu ni Rihanna yagiye kubatubwira ku byerekeye urukundo neza cyane. Ikindi utaruzi kuna mudamu bita Rihanna anuka mu badamu afite amafaranga menshi, natwe kubwira ko afise agaciro, afise amafaranga abarirwa mu gaciro ka miliyari imwe ani miliyoni amajana 4 z'abanyamerika. Ubona ko umudamu afite amafaranga menshi adasanzwe. Nuko birumvikana uko dukurikirana izire kurakora ibihe byiza kandi amaze kuba wumva mbega Rihanna ninde, mbega Rihanna yakoze iki, mbega Rihanna yakuze gute, mbega Rihanna yakuranye nabande, mbega Rihanna afite abana abangahe, mbega Rihanna ni muntu ki. Yes, nuko birumvikana Rihanna twikije ubuzima bugiye butandukanye biciye muri kino gano cyo kuri no munsi. Nawe udukurikirana uzo kurangenda ugireganiro ushobora gutahura mbega nakuri mu buzima mbeze gute, mbega nzoka muri buno buzima ano kwizera Imana kisha kuziga hindura ubuzima bwo gakura wanashaka ugashika mu bikomeye. Kuko nashaka nabwira ko Rihanna yakuze mu buzima atari bwiza cyane ko papa wiwe namaze kubwira ko yari umunywa abiyo byabwenge cyane ibyayura mutwe, yavuye mu buzima bukomeye cyane bwo hejuru aza kuba umunyamafaranga adasanzwe, aza guhinduka mu badamu bicitegererezo buri wese arabira ko yamaze ko mu idoro bagiye batandukanye. Yisirikana bashimire mwebwe mwese mwakurukanye kino garo cyo kuri no munsi acyamenya byinshi, ani mumagire gukora like, mumagire gukora share, mumagire gukora comment. Reka nabwiye ati mugiye kuba mubana nanjye kuva ku munsi wa 2 gushika ku munsi wa 4 tuko turagana ibiyo tena kumenya byinshi. Anabwiye ati mwandike muri commentaire mugiye kwa mwifuza ko nabacira kuri nde mugano gikurikira, aho nzoze ndabacira ku ba star cyanye ku bihugu bigiye bitandukanye kahise kavyo, byose muzoza maragenda mubana nanjye, ariko nimwagire gukora share na partage comment kugira ngo usangize ikiganiro cyacu n'abandi bagiye batandukanye bigiye bitandukanye kuno mudamu bita Rihanna. Nuko byifashe nabwiye ati mwakoze kubana nanjye, nabwiye ati Imana ibahezagire, adusubire ku munsi wa 4, ndabwiye ati ciao ciao, hasta la vista.